Thutha wa gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru kuonania taroroheria ngoro yake mwahu wa munini wa president, uthu wake na uteti wa mubunge wa kaunti no uronekana ta wambatirite uri ihinda-ini riri riothe akoretwo akiina rwimbo rwa wihokeku kuri kambi ino. Eria ya riu marathiururuka kaunti-ini ino makiendia mito yao ya giturwa kia gavana githurano-ini twerekeire, nothe mangikarika kiama-ini kia UDA mathabu ma wamurani kihitahitano-ini giki maronekana ta magakorwo mari maritu. Warora difference ya before and after, gutire mundu ugikorwo na nganja wira wa Kirinyaga ni murute. Kwoguo hau hangi hatigarite ni hambathi iria tugakorwo nayo na oro wa siasa na sura. Sindio? Kanaza atu mambo ya kuagitia vitisho ndogo ndogo, wajue kwamba mimi ni ambaye nasimama na vile watu wangu wamenituma. Na nikasema very clearly wawache kusema mimi nahama chama, sitahama chama, mimi bado niko UDA. Sawa sawa? Gavana Waiguru aroiga we ni haririirie kung'ethanira na Ngirici indi arenda itio cithamake mung'ethaniro-ini uyu. Ucio wakuga ati ndrethera gitigana gwate tugathi guthura family, tutithuraga family. Giki kirathurirwo mundu we wasaina hau ni wira uriko gekatia ukarutore. Eria ya marahinyiriria ati muthia-ini thengia ya uria ndama cia giturwa giki cikwarirwo muingi niguo gatuithania no karikiriria ta gavana wa Kirinyaga githurano-ini kinene twerekeire. Mwaka ni ukinyire wa campaigns, mutike bange abati na compress mucoka mwebinga takana na kathurari uria magwaga kuria muci andu aitu tondu mwebingira aba mwaka muku gutike no murionaga. Siasa tukaria wira wa campaign twarekia mweri 20th. No tuoka mweri 20th turoragia we uteithitie andu a Kirinyaga na ki. Gavana Anne Waiguru, munini wake Peter Dabiri, mubunge wa kaunti wa Ngui wa Ngirici, barothi wa Kenya bururi-ini wa Amerika Robinson Githae, mutongoria wa kiama kia NARC Kenya Martha Karua, na uria wari gavana Joseph Ndathi ni amwe aria maroretwo iguru bitika-ini ya giturwa kia gavana wa Kirinyaga. Girifo tera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.